Iye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Wanchumuligereria Ensoko TV karibu sana naenda SMS ya mayakuru Ensoko chinsa isato asobotko biga bwa rero ngoko wakirambuya muna soko gendra kubwatira emiroberio y'Ensoko TV na nemono kugendra gutubwatiria emiroberio ya rure asembe asetu atware nkwana no MC Steve Arika eyebono nemese ya mayakuru Ensoko chinsa isato ngoko sabwikara nso iketobe na ekurbono goika omweri. Karibu sana mwanchumuligeria bona maya kuru Ensoko nigo togochaka noroboti rokubwatia ase omuriki omonne bw'ikiama kia UPA Muske Jacob Barongo Bagaka niga esokire erio kwegero yo kabero mu waziri boborendi bw'emayense ya Kenya Dr. Fred Matiang'i ase getambogero kiaye kyogwesoya ase kiama ya Jubilee kago kwana ase kanisa ya Olailei egotoka ime ya Kilgoris County ya Narok nigo bono Bagaka singirire buna hogochicha amo na buna ebyama ebinge nigegente kyokerekia kirache gotinya kwenekia kumokonya Muske Matiang'i kubwa hubura ibwense nigo bono bagenda ase ekanisa eyo osinigo basabira Muske Matiang'i anyara ko bakago kirana ase kanisa eyo eriko yesira asamaga chomurikito wikiliforenge agotomanya senchira yo bikirana omuriki omonene bw'ikiama gya UPA Muske Jacob Barongo Bagaka uyu naenda oromo MC we ward ya Masige West nigo aisokirie eri kwegerera getambokero kyo kabero mu waziri w'obolendi bw'emayense ya Kenya Dr. Fred Matiang'i asogweso ya kiama ya Jubilee. Kama mliona pale Nairobi, Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i alikuwa kwa mkutano wakiwa na rais aliyeongoza awamu ya 4 ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Kwa ile mkutano alikuwa kwa mkutano wa Jubilee. Na sisi kule Kisii tunasemanga baba yako akiamua uwezi pinga. Mheshimiwa Matiang'i yeye kama baba yetu ameamua ya kwamba atakuwa na ndoa ya wake wengi. Hata kuwa na mke mmoja. Mke wake wa kwanza anaitwa UPA ama UPA. Kagokwana ase kanisa yake Adventista ya Olailei kutoka ime ya Kilgoris County ya Narok abo asabache gosira obwagachibwe kanisa iyo nigo omurayo yo abasemiria abantu bonsi korera maiga ya Matiang'i tiagera rabweka oraya konyense ya Kenya. Nataka kuomba wakati kule itapofika mpotee mwache mambo ya ukabila, mwache na vitu mingi, tupigie huyu Mkristo mwenzetu ili aweze kuongoza Kenya. Ananake ni gasingira buna ogochichama bune byama negentekia ekiana nake kirati nyoko nyarekana kwa korosia serikali omwaka bakiriwe na 2025. Mheshimiwa Matiang'i yeye kama baba yetu ameamua ya kwamba atakuwa na ndoa ya wake wengi. Hata kuwa na mke mmoja. Mke wake wa kwanza anaitwa UPA ama UPA. Hiyo chama ndio chama yake. Lakini ameamua ya kwamba yeye anataka kushirikisha watu wengine wote wakiwemo ile chama ya Jubilee, chama ya PNU ili alete Wakenya wote pamoja. Hiyo chama ndio chama yake. Lakini ameamua ya kwamba yeye anataka kushirikisha watu wengine wote wakiwemo ile chama ya Jubilee, chama ya PNU ili alete Wakenya wote pamoja. Nigata babu na Matiang'i nigarachiko yereta ensi ya Kenya mo abo ase atachigotwara obwanchireria wegesaku. Naye Mheshimiwa Fred amesema yeye atakapoenda mbele hakuna kabila moja, hakuna sehemu moja ya Kenya ambayo itaweza kutengeneza serikali. Anataka atakapokuwa rais, akuwe rais ya Masai, vile atakuwa rais wa Mkalenjin na pia akuwe rais wa Kisii na Mkikuyu na kila mtu yule. Nigoboigo abasaba bege no bege Adventista komosira Matiang'i elio ne kanisa iyo neretu aromurai bune chinde chia twalire. Na sisi kama watu tunatoka nyuma yake tunasema aendelee mbele. Na najua watu wengi hawajui sana. Kwa muda mrefu tumeongozwa na viongozi. Lakini kwa kiongozi wa kwanza alikuwa Mkatoliki. Kiongozi wa pili wa nchi hii ambaye alikuwa ni Moi, alikuwa mtu wa AIC, ile kanisa ambayo mmesema. Kiongozi wa tatu akakuwa Mwai Kibaki ambaye pia alikuwa Mkatoliki. Kwa kiongozi wa 4 akakuwa Uhuru Kenyatta ambaye pia ni Mkatoliki. Kiongozi wa 5 sasa ni Mpentekosto ambaye ni Mheshimiwa William Ruto.
Sijui mbona wa SDM nakataa kuwa uongozini, sababu kwa mara ya kwanza Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ni Mwadventista kama wewe na mimi. So naomba watu wa kanisa, mmepata nafasi. Sisi kama Adventist tuko 14 million. Nataka kuomba wakati kule itapofika, mpotee, muache mambo ya ukabila, muache na vitu mingi, tupigie huyu Mkristo mwenzetu ili aweze kuongoza Kenya. Ingo reporter ya Ensoko TV korwa Oraila Lei, egotoka Kilgoris, county ya Narok, ereteriane Wycliffe Orenge. Miamano murikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchira yobo ikirano togos kabosio mwancho murigeria ikiombe ya global ranking nigo kya nekirie gosangiriria amaoni y'abananchi bensemo yabo machoge abo bamuchorire bose babure birengeri byabo na Zakari nazikunyara kobaga kubwa hobo chorio bonene bwe chiri bubere 22 Zakari niga esokire na gusaba abananchi korwa se chinsemecho kumubwata sia herio koriya goikirania igati yamagendra senseme Zakari Onduso Nyamatali aka Olympic muna manyakanite bo machoge na gusi na Kenya ngima ntagete kwira chinga kicha sogwa kanga yamano asenge ncho ya matokeo narora nande asambasu Kenya ngima na global ranking analysis. I think this is a reputable company ego deal na analysis yechi results was a probable results cha siasa iko nkaraba ndangeti number 1 aso machoge chache nga anyendri chikura cha kulero na banale koira a position ingia number 1 with a 48%. That is so good ascend because eko ngeni courage mono yante binga egasi yanengo kora yanchiru nabantu babo machoge na I like it because a company of its reputation research with a lot of accuracy yengeto moyo manenga abantu ba machoge biyamana sengencho bali muaboletigu muanganji tabange kubwa my competitors igo result yeyo muna yasogete na ende muna togenda tokora merobel gichasi chikura yango sawa machoge momanyanga bali mogo support mwabera abange nande muri abange kubwa bali bago support my competitors nale ko encourage machoge abange momanyanga Onduso Zakari na abwate amangana maya for machoge nimbwate ebirangare liebiya kubwate kanne gisemi chao machoge mono muna ncho mwalimu asenge ncho yegasiane ngokora inche gasiane nene nimbwate school chiko Olympic group of schools chiri school sanemo. I think abaibuli abange babo machoge abana babo baitere school chiane nale ko bakeranga mbiyamona ase bali mu twakorere gasi na inu mbiyamona sange ncha abana bali basokere school chiana abange bachiri school chingia egasi yengia nere ko garabo machoge bako ngeni encouraging ninje ntakere ko bakorere gasi ase parliament ko bwatekana na abakongo barorire ase leadership yabo machoge. Aba machoge mbatageto monto rasu kisemi motu mono kobugase kirabono iga obare mamboro mono asikiskuru cheito in terms of infrastructure chiskuru chinene ogoenda kwanyore skuru tebwati no nye fence skuru tebwati laboratory tebwati computer laboratory tebwati no nye science laboratory support chiskuru cheto cherenenke oikirabono iga abalimu ba staffing in most of our schools ebarabake chiskuru cheto general nchibwata bokongwa sensemo yegisemi ekina kinta getego fix muna nche Zakari Onduso Nyamatali Olympic eko eranche gasiane ne chisemi na ndege ntokende ya kabere ntageta ya machoge ngabasako nyoro monto mbweka ina se parliament inche ndigere limono CDF munego tumeka mono chibesa chie basari aba machoge bali rigore chibasari for the last 2 years mbararo muna chibasari chiruru abana baitu baba machoge na batagete chisemi chingia kyara nabu mambi yaito onye bana baitu mbaga soma buya lero onye ntoko ba support muna baibuli nande muna barai tobakanere fees ebasari ego chabaye gwa abana bonse basoma ba encouraged igo ngamambi yetelingia chiskuru chetu kiba supported igo ntraro sibo machoge mambi machoge ndege tabanta bangaini tetoka ngabanta baliri abange bale machoge eko ara chiskuru chetu ntwa supported
Tuso asense mechi sembi bono mwanchu murigeria haborokia ba Junior Secondary School JSS kurwa se county ya Nyamira neria Kilifi niko ba sokire na koenekia okorobekana hasugo sabe serikali nyareko bageko ba obosibore bwechi besa na biko babekera humurobiri bwo koenekia nguete ndabare herigo ikirania hegati yo bakoreri bwabo ko bagatoka chisemi ase chiskuru au kama walimu sisi imetufanya kama walimu tuweze kushindwa ya kwamba kwa kweli au walimu sisi kama walimu wa junior school tunasumbuka wakati tunafanya kazi zetu, tunataka tupatiwe zile bidhaa ambazo zinahitajika za kikazi. La tatu la muhimu ni kwamba tunataka pia michezo yetu ifanyike kando kabisa ili tuweze kukuza ile talent za wanafunzi. As a county, we come here for one main agenda. Agenda 1 is autonomy. Autonomy of junior school schools. Number 2 is the confirmation of 20,000 intern teachers who are serving now on contract terms. While posting junior school teachers to JS, they posted them as post-primary teachers, and therefore it is erroneous to continue being managed by people who are not trained as the post-primary teachers. That's number 1. Number 2, there is a contradiction on their career progression. Currently, a C3 primary school teacher is a senior teacher. Our brothers and sisters in junior school who were promoted the other day to C3 cannot be appointed as senior teachers. This is a contradiction and a demotivator to them. When the presidential working party were moving around to correct the information all for public participation, the junior school teachers and the students were not involved. And therefore, the sessional paper that is talking on the same, on domiciling the junior school in primary, is not having the interest of junior school teachers and the students' interest. I want to ask the government to move with speed to make sure that junior schools are independent. And when we are saying this, we don't want to become principals. We just want to make sure that the education system of this country and the JS level is well managed, because we want the students in those levels to achieve what they are supposed to achieve. Tunaomba serikali kwa heshima na taadhima watupatie autonomous katika shule zetu za JSS, kwa sababu kuna mengi ambayo yanatuhusu, ambayo yanatuumiza sisi kama walimu. Mambo na illegal exams, commercial exams. Tunahitaji pia confirmation of the 20,000 intern teachers. Na kwa mengi kwamba sisi kama walimu tunahitaji haki zetu ziweze kushughulikiwa. Tukoska wasio mwanchomo rigereria maiga yomora wikiama ya Jubilee abori tukorigoro asara ete musangirekano mone wikiama ikyo nigaro kanete ko moche serikali ya Kenya Kwanza insio boraibwayo muraibu ensobono muske William Ruto nigo hegatia barai banyariko baba gwesokya na komoche chinkwana chiae aseba musabiranya ariko baga ko ali baga serikali ya bono hiyo rigeti goikirania gatia magendro ne chira ocha sabana inchi. For a part and a parcel of the mess that Kenya is undergoing. You cannot run away. You are the one who brought us William Ruto. You are the one who served with William Ruto for 5 years. And you renewed his contract after 5 years. Uhuru Kenyatta, you and William Ruto are birds of the same feather. Ndugu yetu Uhuru Kenyatta, you have moral obligation to respect the office of the president, the office of William Samoe Ruto. Kama kuna ushauri unaweza patia rais, usimpatie kwa majukwaa. Unajua mahali William yuko, keti na yeye muongee, lakini si kwa kuanza kudharau ofisi ya rais. We have not told Kenyans you are the problem. Tulikuwa tunajaribu kulipa madeni ambao wewe ulikopa, na ingine ulikopa na ukaingiza kwa miradi yako ambayo inatumia pesa ya Kenya kama ile expressway. Ati mtu anasema hizo nyumba hazina maana, ni bure sana. Yeye akiwa rais atachukua hiyo pesa arudishie wale ambao watakuwa wametoa.
Tukosikabusio mwancho murigario makonyi bumurai bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki ni goritukuria rero arahegati ya barai kurwa soba mabwa Kenya kwanza kwenekio murubirio bwe empowerment ase county wa Jire nsemo ya Northeastern Kenya asanya ariko bagago sababa na nchi kurwa se chinseme choko bwata ebibanda sobonge na bwego kwa okoboke serikali ya bono yobomo ye broad based government na bwego kwenekio bunanko abaroko boko oburai bumuske William Ruto ase ntunde ya kabere eriachikoria goikira negati ya magendro. Na kwa sababu Rais Ruto ametuunganishia barabara ambayo imetoka Mandera kupitia pale Ramu, kukuja Gare, kukuja Elwak, kuteremuka mpaka pale Kobo, kuja mpaka Kotulo, kuja mpaka Tarbat, Wajia, Samata, Modagashe, Kulamawe, mpaka Isiolo. Tunasema Rais Ruto ni fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Wapi tu tamu ya William Ruto jameni kwa kujenga barabara? Inajengwa. Hivi karibuni itaanza hapa Samatar hapa kwetu kwa constituency hizi mnajua. Tunashukuru nani? Mheshimiwa Rais. Mimi kama Umi Mohamed Bashir nashukuru Your Excellency. Mimi msichana wa Habaswein, msichana wa Wajia South, msichana wa Wajia, msichana wa Northern Kenya na Muislamu nimepatiwa PS. Ebu mpigie Rais William Samoei Ruto. Wacha niwaulize. Hii stima mnaomba Mama County ataenda kutoa wapi? Mama ataenda wapi? Mama ataenda wapi? Na baba ni nani? Nani anataka tuende tukatafute stima kwa His Excellency William Samoei Ruto? Mkono juu. Kwa hivyo mnataka nikae serikali? Dani hapo. Jikare hau. Mancho murigeria kwikiragwo no tokwira mutimo kwa makega se studio ya kabere toskare sengencho nkure na tora sensemo ya kabere na make. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi nugari tiko korubwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biruganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso gwikebye kirama nkoni tole chichuma nemesumari amabati chisimiti kwanekiretie ntubwate nigotoko n'ibintu by'ubuya bwekerengo kiguru aserigo ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umucyonyamira asamange twakirisi nigwetire namba 0714213424 Asamaria tankoro kwalis bosibori iga no Viki Hardware ego tukaiga tente uko bari gani mwensi asamagoria rinsi Inyagitani rubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyagitani erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwata abanyagitani bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga neti machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tole insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo togotoke nsemo ya magina toligerenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342
Kose tume email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bari qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Noga nitisemi chebikoro elikogenda nukugani gwechiro. Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao. Nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde. Abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere njira ya help. Nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi. Nigo tugutuka asama tabekani ya geteri ensemo ya Kesu Kisii County. Asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085. Usitulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mokonyi, deputy principal at a college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguriole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asinenjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseribuli uraikerie. Nigo tukutuka mimu chunemera no bokole ni bwito no bwokokera. Twakirisi miese namba 0702669403. Eye Soki Electronics ibihugu cyonyamira mwesi mwariganirwa. Abakoro bagateba baba numuya ondereire kwana magiga boronge na ngobo chimarira ukunogotogia baba asobolerio buya aruri guchaso mwana oya. Abakoro bagateba iga Nuga nitiskuru asomwana arakora ibya asamasomo nechikosori tegerera bono St. George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kogenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo nechilaboratori nebirasibito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Anje Dr. Stanislaus Nisati, Inje Director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibulinko bakarambya mwana saba no muko na turetera ande ko basaba mo byandira turetera abana kyagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full good library na environment ya school baiga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirishimia namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Mancho Murgaria, karibu sana sense mega ya kabirembu ya mwana soko gendra gusanga na intwe sema ya kuren soko chinsa isa tutogos kabosyo bono ekiombe ekyogetendere to bachori ne chimbebe aiga Kenya kya IEBC nigo bono kya kwanire emirobirori kigendete kubeka gyo kwene kya uno bachori oboke bukagire kwene kigwashtari kemeronge bere na isano na bere asomote nyuga oikomina rimo mwako yega nigo kire tayari na nigo kyanyorere chibesa kurwa seke ganche kenene asebono ba mwakire mbuya mono muwaziri weke ganche kyo mheshimiwa John Badi asoko babwato kera chibesa ejo kirache ko kwanya kwene kya oikirane mo robero ya senchira yo boikirana. We would like to assure the country and the citizens of this beautiful Republic of Kenya that all preparations are the top gear, and the resources that we were looking for in order to conduct a successful by-elections are now available to us. Where there were shortages, we've had very candid and honest and fruitful discussions with our National Treasury, who have since then unlocked that, and therefore there's no reason whatsoever why we should not have the by-elections as planned. And also, I would like to brief the nation that this morning, up to this afternoon, we've had a very fruitful engagement with our political parties through the Political Party Liaison Committee platform, together with the Office of the Registrar of Political Parties. And as a tripartite group, we have discussed a number of issues on our levels of preparedness, not only for 2027 general elections, but also for the by-elections and the voter registration exercises and the campaign that we are launching next week, beginning on 29th September, Monday. Togoskabosyo mwancho morigereria abaremi bekemerige chinyanya kurwase county ya Nyamira nigo bono baesokire na kuruko boria ocha serikali county eyo na boiga serikali na nakobeka emiroberio yoko ene kyanko bakonyere erigo cha goikirania hoboremi bwaba na boigo kwigora babagaye chigasi gocha ase bamenye bensemenyo. I think the county government leadership should set up a fund that can fund this, the youth to come up with not even the youth, those who are interested to come up with something like this, because it will be very much self-employing. Yeah, here when somebody starts here, he'll employ about 10 people. Yeah, that is here. Then when you go to marketing, you're still going to employ. The county government needs to come in, because if you go for loans from the bank, the interest rates are also very discouraging. Yeah, imagine you get 500,000 to begin this, then you will pay almost 900. Yeah, so it is discouraging, and that's why I'm still insisting. If the county government could come in and at least support the farmers who are doing this, then I think things will work out. Chance. I also talk to other farmers within Nyamira County, so at least we move ahead. We stop relying on Nyandarua County for tomatoes. Yeah. Kitu chenye nataka serikali itusaidie kwa pesa, itupunguzie madawa yenye tunatumia kwa greenhouse, ipunguze usuru na itusaidie kwa mikopo ili tuweze kuajili vijana. Kama sisi sasa tumeajiliwa hapa, tuweze kuajili vijana wasifanye waingie kwa ulevi ili wakue pisi kwa kazi kama. The county can come and help us
So something like water, drilling boreholes is not a very bad thing. Because if they drill a borehole at the hill there, so many people will get water and they will go into this. Because you can't go into it if you don't have a constant source of water. Wancho murigeria wikira gwono to wikira omwerio bwa maiya kurwen soko chinsa isata sobot ko bwiga kwakira mbuya mona soko sangana into ko twaga chagita maiya kurwen soko ense ya mona bono chinsa isato abayigo mbakire mbuya mono bari baenekia koenekia marigine chibicha kurwa se studio ya kabirengo chara se nchirerengia Brian Achaka, Felistas Kabendi, Director Zaki Kenya kubakira mbuya mono nayo mwancho murigeria otwaro botkobuya nabigo gendre kwegokia nemiroberia gendreta sembeo yen soko TV tu merenanda sembeo nyasaye kawanja nchenkoro kwa Clinton Ondigi.